والجزئية الثانية متعلقة ببحث الغد، فإن أحببتم أن نجيب عليهما معا أجبنا، وإلا في الغد سيتضح لكم الأمر. Ini ada dua pertanyaan. Pertanyaannya mantap beliau. Yang pertama sesuai dengan tema daurah kita pada hari ini. Yang kedua, soal yang kedua itu yang akan kita bahas besok. Maka beliau tawarkan mau dijawab dua-duanya atau cukup satu saja. Yang satu lagi insya Allah dengan hadir daurah akan jelas makna daripada pertanyaan antum. Satu aja ya. هو يحضر إن شاء الله الغد؟ Hadir insya Allah. إن شاء الله. طيب، الجزئية الأولى لاحظ في التعبير القرآني الله عز وجل عندما عبر عن سبيل المؤمنين عن الأكثر جعله في المؤمنين، أما عن الضلال فالضلال على اتباع أكثر أهل الأرض وليس أكثر المؤمنين. فهناك قال ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، وهناك قال وإن تطع أكثر من في الأرض. فإن أنت أردت أن تتبع الأغلبية على ظهر الأرض ستضل، لأن اليوم نسبة منذ القرون الأولى إلى يومك هذا نسبة المسلمين إلى أهل الأرض ربع أو خمس إلى يومك هذا، لكن في وسط دائرة أهل لا إله إلا الله سيبقى أهل السنة والجماعة هم الأغلبية. ما شاء الله. Jadi kata beliau dua ayat ini memang seakan-akan ada muta'arif ya, ada perbedaan ini ya makna, bertolak belakang maknanya. Tetapi kalau kita lebih pahami lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang sawadul aqdar, maka lafadznya sabilil mu'minin, ada kalimat mu'minin. Kemudian ketika membahas tentang kesesatan ya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili, itu ada kalimat dolal kan, sesat. Kesesatan itu Allah Subhanahu wa taala memakai lafaz aktsara man fil ardi, tidak ada kalimat mukminin. Artinya di dalam ayat yang aktsara man fil ardi itu memang bukti sekarang ini antara jumlah umat Islam dengan selain Islam itu lebih banyak selain Islam. Kita sekarang ini paling kata beliau buku atau humus 1/4 atau 1/5 dari seluruh daripada penduduk dunia. Makanya Allah bilang aktsar man fil ardh, kalau kita ikuti yaitu orang-orang kafir, yang dimaksud di situ adalah orang-orang kafir, kalau kita ikuti maka kita akan sesat. Berbeda ketika pembahasan tentang wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Siapa yang tidak mengikuti sawadul aqdar, di dalam dunia ini ada kelompok namanya muslim, ada kelompok namanya mukminin. Nah, di dalam mukminin di situ ada sabil mukminin, ada sawadul aqdar. Maka siapa yang melenceng dari mereka, mereka lah yang akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu dua ayat ini, tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan atau membedakan dua lafaznya, maka kita sudah tahu maknanya juga berbeda. Allah. طبعا إن شاء الله. Ada lagi motor?